سرحال زندگ شراب شرابدار واجہ غنی پرواز واجہ غنی پرواز 15 اگست 1945 تنپ میں تگ نظرآبادا واجہ محمد ابراہیم گسا ودی بتگ ایا بنداتی وانگ وتی اندہ در برتگ پدا واجہ سیاسیات اردوا ایم اے کتگ بلوچی پازل و بیڑوں کتگ واجہ غنی پروازا چک کسانیہ نبشتہ بندات کتگ واجہ بنداتا اردو شاعری کتگ پدا بلوچی شاعری آزما کو لفظاں کے آدگ تہراں نبشتہ کنک بندات کتگ ای وحدہ واجہ بلوچی مستریں آزما کار گشک بیت کیا یکوی نبشتہ کنگ آئیں واجہ آزما کا عبید گداروں نبشتہ کتگ کہ ای وحدہ ای 5 گدار دیمات کگ مہر اوشام مائے سر روچ چیر آ سلوت کنانت شب جتیں رائی و مہر و امرائی آزما کی کتاب سانکل بے منظر مسافر مہر پہ بہا گپت نبید مرتگیں مرد پچیں چم بندیں چم کے پچ بند سرشپ مرگ و دل مہر مسافر منزل آزما کو گدارا عبید واجہ شرگداریوں کتگ لفظاں کی شرگداری ای کتاب نام انت فکشن و ای تکنیکوں واجہ نبشتہ کتگ کہ فکشن و ای تہر تکنیکانی بابتائیں نوکیں راش شاعری کتاب موسمت ودارانیو کسی نام آتیں وطنہ آوار 33 کتاب لفظاں کے جتا جتائیں تہراں چاپ و شنگ بتگاں واجہ غنی پرواز بلوچی اردو عبید انگریزیاں نبشتہ کانت واجہ غنی پرواز بلوچستان اکیڈمی تربت بنعش تیر کنوکاں آوارند مروچاں واجہ غنی پرواز HRCP مکران سروکیہ کارائند ای گیشتریں دزگٹی محلوق کے جیڈانی گیش گوارینت دعا و امید کنک کہ واجہ ای لفظاں کی و انسانی عظمت سفر ہمیں دابا برجا مانیت